Ka shongkha shongman khna kadai kawai na gijingma kabala kanrei shikadai hakane kathan baka jala kabalawan raru yeshibun gijingjot jingpra haki babun kilong ying longsem bat kabala penjot penpraru ya kalawei bapernai jongki babun ki khun samla ki badai hok shisha ban kiu hakalong breu man breu ga jongki yakane lapun pau pai ba da kinongkren haka awareness program nane ka program ajing tip halor kane kamat ba khongsan bala pelong da ka New Trap National Youth Federation HNYF na Jerang Circle. Kini kinongkren ki bakuntup yoba Marcus Martin President ka HNYF Northern Region kinongilam jong ka HNYF Jerang kuntup ru ya ka Dr. A Kalwing ka Dr. jong ka Patarkhma CHC kila pempau ya ka jing sukya ka bakrau halor ka jing syailam bakla jong ki khna samla haki babun kiliang Kamtam kabala pelong no eki mencimti ya kasongkha songman haka jinglong khna ka jongki kajing pelong jong ka HNYF ya kate ka program ai jing hikai saphang ka songkha songman khna haka te ka jaka kade hadin bakilayu I bakane ka than kalas dang jeli bha haka kam songkha songman khna kumta bante lakam bat ban pensai halor kane ka jingma halor kate ka phang nakaliang ka HNYF kala pelong sunan da kate ka program kila pempauru badai leng ba katei kajing kabalawan rak sisa ya kajing kerduk kam kerduk jam namar babun ki khna ki pep school sitengpor bat kimla ban penep su ya kajing pule ki babyang haka badai haka ne karukom babun na ki kam ki jam ki baladei ban yo de ki traisnong henre ki layo no de ki wipat ki badai ki barjela Kajian di juga langko saya mai hadu na ki senam bangi so cibun ki kam maka saya cimayo kalau le nak benda hari bat kajian benar ngisim bat hakane ka kelimat ngiso bunung kaya cimayo kasim ya kajing kli kemudian pusu bat nak benda hari bat kajian benar Ngikran dia kali ibarat kaca penuh. Ngikran dia kesayap. Ada ngikran dia kali kaca penuh. Nama ngik yang udah usam. Kiai kita kaca penuh. Kaca penuh. Dari mana bahan babi. Bonsen. Ngikran nama tak kali ibarat kaca penuh. Banyak kali ibarat kaca penuh. Kapangpat. Nim jubu akmat nika. Ada ngikran. Ini yang kiri buat kerja benar. Teman-teman puas ngapang, kayak bangga HMF, kalau pengkre, nak benda kena kesi ke benda, man persuhu bepa, lembah kejirang, hang ne hasilong jirang jopi, hang pilih buat kasus man kena. Hoi, ngim benda kita gerta, kiban benda yang kasus man, ngirang apa kita gerta, apa, ngihap bacanya, yang kita mikir apa. Kiban yalam berting nanti yangi habis berka syubha syuman. Anda yang bagi sim dia kasih jam kum kinong yalam ngimban saya ban sim jikit kli nak benda ban yatai sani nak benda kebal berkabar jom kisong di berokoi. Yang ketiga pareng sifat adolescence kedai kata kapor nak jinglong kena sa jinglong orang kata-kata sepuasnya hadu kat andasnya. Kini dorong kapor dorong san kalau jingim jong wei brio. Nama kami ketika kapor jong kajing sedang kajing seng ya kalau wei jong jingim. Di hari ini kapor kita agak adolescence jadi 14 pareng kalau sepuasnya hadu kat andasnya. Kadang macam kelah, bormet, hari jumpa kejumpa kat. Tapi hari ini kita kapor jumpa kata, cingjai tak usau, macam itu. Tibun sin kena kita klaim macam yalam, apa biang kehap no, apa di musim kena, kunjuru kehap apa tinggi, tiap buat, buat kunjur di blok. Kesongkha kena, kasih kadon kejing kita,
ya kajing beriu nadu kajing kau kajing kan hadu kajing ada kejongi ko senong ko tau agari kejaga kejongi beroi ladangin pe ya ki beran saunam kejongi hakamariam ke bau bleu labu be minui bagi ki bedang rek pe mata ki kun masih kita biar koi mana kapur kita ni, ikut sekian kita biar koi kapur kita ni, kun sim kita biar koi kapur kita ni, Henry kita le yang kita kita koi man anda haba kapur kalau yang ini kumbala orang doktor kalau ini. Hello, beautiful people out there. Don't plan any tour in this month of May. Yes, yet another episode of this month's amazing festival is underway this month, which is popularly known as the Nyangtaser Festival 2018, which will be hosting by the Ribhoi Tourism and Environment Development Forum, RBTEDF, in collaboration with Sidon Socio and Cultural Sports Club, which is going to be held on the 4th and 5th of May 2018 at Yeossir Ribhoi District. Here are the lineups of events to be held during the fest: jungle camping, tent house, night adventure, Nyangtaser harvesting, karaoke night, traveling, fancy dress, cultural program, folk songs, indigenous foods, DJ's night, and lots more that can mesmerize your visit. For more details, please log on to www.ribhoitourismforum.com, and also you can log on to Facebook page Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum, RBTEDF.